Shillong Sports Association SSA baka Wjhdsa Hills District Sport Association Wjhdsa kilara eka Ksiar haka under 16 baka under 14 jong ka Limpung Football ka Meghalaya Youth League 2024 ka bala peniyat da ka Meghalaya Football Association. Haka jingile kai final ka balalong hamadan SSA Pulu haka Khatwai Tarik Risau Arhajar Posau ka Shillong Sport Association kala penliam ka Ripoy District Sport Association da Arlawe Goal. Ka Wjhdsa Hills District Sport Association kala penliam ka Nongstoin Sport Association da Arla Not Goal. Kalado kalara ka song pisa ka ba arlak tingka kat ba ka bawan ka ba ar kilaya yo marshilak tingka habaro ka kardan jingikun. Ya ka kusna masam dokumentari ka tanan ile kai ka jala uba Ksiar warchri ringkat President ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Son Dorling na lor kinongkit kam juga MFE. Ka MFE ka pelong ya ka Limpung Shibentaban kintiu shushu ka jingile kai kan jat ball hakani ka jala. Kemudian senam nakaliang jumpa sorka kilapun ki kencang program dia ka pengila le kamtam nakam taki khun samla jong ka jela jongi hakabede berke sports barlana pipet kedon kerpang kui ke program ka ba la lam khaman dai ba John Kharsieng kata kalong ka talent identification program ia ka bangi jujit lane nadu ka karta ka bagi dangret ni ai ke training ke prepare ki ia ka bangi kwa banadu bekerta ka bagi dangret kinyo ke training ke babet ke babiang ba ande kila pois kerta ke babiang bakila bakin compete haka level ke bakam halor